амоно Комроншоҳ Юстопирион бо яктаги кабуд гӯштин мегирад. Галарета Велар Юта паҳлавон аз Перу бошад. пироҳани сафед дорад. акнун набард миёни ин ҷуфт шурӯъ гардид. ин даври дуюм ё раунди дуюм аст ки Комроншоҳ ба майдон мебарояд. ҳоло Остини Галаретаро хуб доштааст. ин паҳлавони перугӣ нест. баъзан ҳолат росто меистад то ин ки хуб гӯшт гирад. аммо Остини Комроншоҳ доштан барои Галарета чун барои Комроншоҳ имконият додан шояд шидо ҳам бошад, чун довар назорат мебарад. ҳоло меистад довар ҳам мунтазир аст ки ки барои ки имконият намедиҳад то ин ки шидоро нишон диҳад. ба ҳар ҳол нигоҳи довар ба шидо нарасид ва онҳо аз ҳам ҷудо гардида дубора ҳоло бо ангушт дохили ангушт даровардан. ин ҳам маънои агар ҳамин равиш бошад шидо аст. бале, барои ҳарду шидо аст, чунки тариқи ангуштон бо ҳамон шеваро пеша карданд. бояд онҳо лоақал остин доранд. агар гиребон имконият нашуд шитоб кардани Комроншоҳ Юстопирион ва лад бардоштани рақиб Галарета Велар тариқи зарбаи пои Комроншоҳ каме лад бардошт каме ва Комроншоҳ ба воситаи агар дастфишори ҳам набошад тариқи мушт, яъне ин изҳори дӯстӣ кард ва бахшиш пурсидан аст маънои онро дорад. ва Комроншоҳ дубора аз самти рости ин паҳлавони перугӣ доштааст. ҳоло аз минтақаи зар баромадан шидои дуюм барои ин паҳлавони перу аст. Галарета шидои дуюм ва бояд Комроншоҳ усул нишон диҳад то ин ки мухлисон аз он иҷрои усули Комроншоҳ аловат барад. дар фосилаи дуртар Комроншоҳ хоб истодааст ва барои анҷом додани амали акнун омодааст. фақат ва фақат ҳуҷум бояд кард. баъзан ҳолатҳо мешавад ки барои чӣ амал ё партофти зебо миёни баъзе аз паҳлавонон мебинем. ҳоло шидои дуюмро барои Комроншоҳ ҳам доданд. ба хотире ки баъзан ҳолат рақиб фосиларо дур мекунад ва ин дури равиши бисёр хатарнок барои Комроншоҳ Юстопирион буд. метавонист ки аксуламали Галарета нишон диҳад бар муқобили ӯ ва ин равиши худ ӯро ба оқибати нохуш барад. аммо аз ин равиш даст мекашад. ҳоло Комроншоҳ барои Остини дасти рост пайдо кардан ва учимата техникаи дӯстдоштаи Комроншоҳ дар фосилаи наздиктарин барои иҷро кардани ӯ кӯшиш дорад. аммо ҳардуро як шидои дигар таҳдид дорад. бояд инҷо қавӣ шавад. акнун шеваи Комроншоҳро рақиб мехоҳад учиматаро оваркор барад. вақт ҳаст барои анҷом додани амал, аммо ҳарду зери хатари шидоӣ қарор дорад. озо самти чапро пеша кард Комроншоҳ, бо самти ростро пеша кард. ивази сам намудааст ва ин паҳлавони перу гӯштин гирифтан намехоҳад. ҳеҷ майли гӯштин надорад ва шояд ба ҳамин хотир шидои сеюмро барои Хансоки Мак барои Галарета нишон диҳад. довари марказ ҳанӯз қарори худро набаровардааст. мураббии Галарета ҳам дар як ҳолати изтироб қарор дорад ва барои шогирд муроҷиат мекунад ки шакли дуруст гӯштин гирад ва фаъол шавад. вагарна ин шидои сеюм таҳдид ба Хансоки Маки аст. камтар аз 1 дақиқаи набард боқӣ мондааст. ҳоло довари марказ хитоб мекунад ба Галарета то ин ки дар ҷояш истад ва ҳаҷме мегӯяд. бисёр бо садои паст боз ҳамон ангушт дастон ё ангуштонро миёни ҳам даровардан аст ки ин маънои хатар ҳам дорад. акнун самти чапи рақибро Комроншоҳ ва сари китфе ки бояд иҷро мекард. каме рақиб
از این فاصله گرفت و اما فعالی کامرانشاه را نشان می‌دهد. خوب است. خب در این لحظه برای شکست کامرانشاه برای گالارتا مشکلی پیش می‌آورد و من مخلصان باوری دارم که در این شکل هیچگاه پهلوانی پیرو موفق نمی‌گردد و قرار نهایی داور مرکز 10 ثانیه دیگر را می‌خواهد که گشتین شود. شاید کار به گالدونسکا هم رسیدنش از احتمال دور نباشد. اگر رفت و روش یا گالدونسکا اکنون از 4 دقیقه بالا می‌رود. نبرد کامرانشاه یوسفپیریان بسیار نفس آزاد دارد. در دیدار دوم رقیب هم بسیار آرام است. حالا ببینید یک ضربه پایی بود که انقریب گالارتا زمین افتاد و باز کامرانشاه دوباره از گریبان رقیب بسیار قوی داشته است و رقیب را نمیخواهد که رقیب از این مرادی کامرانشاه یوسفپیریان در اینجا سبا میکند که این روش درستی خوب را پیشه کرده است و باید هجوم کرد. این علاقه پنجمین دقیقه می شود که کامرانشاه با گالارتا گشتین میگیرد. رقیبش هم جوان است، فقط دستاوردهای پن امریکن دارد. سابقه‌هایی که در این هدعه برگزار می‌گردد. حالا کامرانشاه اکنون چست و چالاکانه برای سر کتف کردن و اما از میان جریان رقابت دست کشیدن کامرانشاه برای رقیب امکانیت بود که عکس العمل را به انجام رساند. خسته شده است گالارتا دیگر میل به گشتن گرفتن ندارد، اما نفس تازه کامرانشاه از تجربه غنی او نشان می‌دهد. دوباره پشت پای گالارتا فاصله را دور می‌گیرد. کامرانشاه باشد سوس و چالاکانه گریبان هر چپ هم راست و سر کتف می‌کند که این فعالی این پهلوان پیراهن کبود پوشیده را نشان می‌دهد. حالا داور قرار خود را باید برارد شیدای سیم را برای این پهلوان جوان پیرو نشان دهد. همین طریق شدا خاصا که مکه و کامرانشاه اکنون همون رقیب شویتسی که ما درباره‌اش وصف کردیم، همون نیمن مارکوس پهلوان از شویتسیا رقیب منبعی کامرانشاه یوسفپیریان در دور سیم خواهد بود. اکنون نبرد بسیار هم شایسته، نبرد بسیار هم قوی یا جدید، نبرد بسیار سنجشی برای کامرانشاه در پیش است. باید او خود را برقرار کند و مبارزه خود را بر مقابل پهلوان شویتس تمام هستی خود را روان سازد تا اینکه بر مقابل این پهلوان قوی گرند اسلم و گرند پری ها مبارزه خود را. تبسم زیبای کامرانشاه یوسفپیریان در دور دوم بعد از